Okay na lang. Try daw na ito ng MT-07 sound check. What's up guys, it's Mojo here, back again with another faking video. Kaya nung wala ka vlog, oy unusual kay mong ride ko ron kay unto na! Sundo na mo si Mikaw, ito the Ninja 400 boy. So kawan ako sila Rainy, the MT-07, Walmart R15 are in front of me. Sa likod si John Ushimura, the sniper boy, sniper 1000cc, and si Emmanuel. Rides gikan mga sniper boys. Sinipitik ron, kapapitik tayo na kayo nakapulsot, full outfit na, naka-slider. Man, bomba teman. Sliktar naman ligid ni Rainy. Raining, karon na ta nag-ride pero nag-iulan na pod. Sheesh! Please stop. What? I got my sliders on, look. Asa na ni? Asa na ni? Wala, kapikol. Ha? Kapikol. Ah. Sige. Let's go boys.
rider, oy. Let's make a left. Uy, this is sketchy. Ang steep ng What's this? Is this a drag race? Basta ang dalan! Shit! Naman kada ride kay magbasa ang dalan, oy! Gusto tanalan, agay, 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 oy! Agay, agay, agay. Ang hapa naman yung dua. Nakakakya pa na. Okay na lang. Okay, una mo. Okay. Okay, apa. Okay, apa. Okay, apa mo, apa. Bumbasir, bumbasir. Yes. Congrats. 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 Oh, stop over sa may shell tagum. Pagawas na may nagtagum. Try daw nato ning MT-07 sound check. Sheesh. Krapovic. Mahulog helmet. Gamay lang bumba ba pero mupit putok-putok. Gamay lang ba? Sheesh. Sheesh. Sheesh, kalami sa mga MTS. So yun guys, kada akong gamiton MT-07. Sheesh. Yung gamiton ni Rene ako. Hugaw na kayo. Shot. Woo! I love this.
adi ka magbumba dito sa traffic ba. Wala siya, hoy hoy hoy,